Kwa mwisho ino ni ora majika ni ndikota gutariria tondu majika geko ndurite miakere yothe ndurite almost 6 years itandaikarira huirie no ria ndaheirwo huirie ni mundu ndina nina nginya mweri itarijie gu Kencom. Disability yakwa koragwo ihithite muno gutire mundu umenyaga no nie ndingihota nginya kurugama uguo muranyona ndingihota kurugama tondu ndiraparalysire mwiri wothe ni undu wa nerves. Ndathie thibitarĩ nderirwo ndina thina wa tombo na nikio nerves ciothe ikuite tondu kĩongo nĩkĩo central nervous system. Riu nikio nerves ciakwa ciothe ciakuire ngoragwo andu meciragia no maguru no ni mwiri wothe no uria ati ciega imwe itithiaga nikio meciragia no maguru. Na wakati alikuja hapa aliletwa na pota alikuja akamtupa kwa barabara na akakimbia akaenda. Kwa hivyo tumeona kama watu wa Citizen ama familia ya Royal Media chini ya msimamizi ya mwenyekiti SK Macharia na Mrs. Gathoni Macharia tumesema tufanyie huyu mama awe pia kama binadamu wengine kama sisi.